Marui Babao. Taranitoy Suba Manipur Legislative Assembly ahum suba mifam ngasi loisinkhre. MLA Humpuma War on Drugs Campaign ki warrior sing oinaba yetnaba yaudana warep lokre. Miyoi ama sakhang daba singna labukta nongmaina kapnaba hotnaringaida police na rescue tawkhre. Yaushang kumhaiga mari lainana national amadi state highway singda lambi thatuna sel khaibagi thabak tawdanaba appeal tawrakle. Lambi thatpana ana layang yauna emergency ki thabak thoram kayada apanba pibadana dana accident thokpagi chang hengat halli hairi. Amadi tongan ba district singda satharakpa drive singda lam ekar samaga humphudra humdoida tharamba opi pambi sing manghan bangamkhre. IS News miling tabiri bakhwai puna magputaram na oksari COVID-19 dagi ngakthokna na bukhutoi na hambiu hand sanitizer sizinnabiu mask upiu feet taruki distance thambiu yariba makai vaccine dose tu na kapthokpiu section bana puna makki yaiphabani hauzik paw sandok na pizari tarani thui suba Manipur Legislative Assembly ki ahum suba mifam ngasi loishinkhre budget session ki aroiba numita Chief Minister Nongthombam Biren na medium-term fiscal policy statement, fiscal policy strategy, statement and macro economic framework statement and disclosures for Manipur State Finance Commission 2021 to 2026, Volume 1 and 2 and explanatory memorandum ki report House ta puthoke. Chief Minister N. Birena House ta move tawkiba Manipur Appropriation Number 2 Bill 2023, Bill Number 3 of 2023 passed tawke. February gitang kunma thoidagi makhasa tharakiba session asida lenga ki department singi tongan wa demands singi grant lisingani kun humdoidagi na kun marisu house na passed okay marakasida ngasi Manipur Assembly na MLA Humpuma War on Drug Campaign gi warrior sing oinaba yenaba yaudana warep lokre Rule 106 Rules of Procedure and Conduct of Business ki makhada CM na house ta notice of resolution move tawduna wa hairiba warep asi lokhibani hairi Ngarang numidang Imphal East ki Porompat Police Station ki manung sanba Khurai Salanthong dagi sakhang daba singna nongmai chingdol da kidnap tawduna Chingarel romda puraga labukta nongmai na kapna bukhana ramlei Imphal East Commando amadi hengang police ke apunwa team amana kanba ngamhaure combined team na rescue tawkiba mioedu Kairang Kumidok umang laikai dagi Nur Khan chahi nifun thoi ni hairi Nur Khan ngarang numidang wairam pung manga rom taba duaida kaisampalta leiba yum amada tile tharuraga mahaki tata magic ta yum tamna halakpagi lambida Khurai Salanthong mapada gari macha anida lakpa sakhang daba mioi tarukna nongmai chindol da gari khamkhe tungda mioi anina tata magic atu da kakhallaga mahakpu Imphal ukrul lambi gi Chingarel Tezpur daba lambida pukhe Imung manung na police ta complaint tawbadagi kudakta mafam aduda police team madu changsilakpa ubada labukta mioi khara sen bu ukhe mioi sing adudagi tahoba point kunthani thoi gi maru ani yawba nomai ama recover tawkhe makhatana police na chingnaba mafam singda parks na thibu humagi thaba sathaki hairi Yaushang kumhai lakpaga loinana inkhalakliba miyoi sing maru oina nupi masa singna Imphal East District ki manung sanna leiriba national amadi state highway singda lambi thatuna sel khaiba kaya yauriba si tawdana ba Imphal East District ki DC Khuman Them Dainana appeal tawrakle DC nang si thokpa serol amana lambi thingduna sel khaiba ki thabak sathaba sina lambi da asat awok tawriba miyamda apan ba pi badana tana accident ki thawdo kaya thokhanduna miyoi bagi punsi kaya mangna bagi maram oheli hairi Maramaduna miyamna hairiba thabak se tawidana ba serol aduna makhatana khanghalakle Manipur ke khwari ke chawba kumhai ama uriba yausangna lakpa iroinana Kaksing District Police ki maikai SP Shrevets na miyamda yafa pausal pirakpaga loinana appeal kaya tawrakle
मदुदी लाक्लिबा कुमहै असिगा मरी लेनना मियामना लंबी सुरक थत्पगी थबक तौबिगनु लंबी थत्पना मरम ओइरगा अना लायंग यावना इमरजेंसी की थबक थोरम कयादा अपन पीबगा लोइनना एक्सीडेंट थोपगी चांगसु हेंगत हल्ले मरम अदुना मियामना ट्रैफिक की चटना कांगलोन गांगना सतबियु लाक्लिबा यावसंग कुमहै असि हराव नुंगाइना असोयंगाम यावदना माइ पांगना पांगथोकपा ओइबियु हाइना याइफा पाउजल पिरकले साइगी डेप्यूटी डायरेक्टर द्रोणाचार्य एवार्डी एल इबमसानसु लाक्लिबा कुमहै असिगी मिंगदा लंबीदा थौरी तिंगदुना लंबी थत्पगी महुता साना खोटनबरोमदा माइ ओनसन मिनदुना लमदम असिबु साना खोटनबना अमुका हेना मालेमदा सक्ताक पंगंबा ओहिलसी हाइना पाउजल पिरकले कुमहैगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंगी मैकेदगी मयामदा अपील अमा तौजेरी कुमसिगी यावशांग कुमहै द लंबी सोरो थत्पीगन लंबी थत्पना मरम ओइरगा इमरजेंसी सर्विस अना आयक चतपदा अपन बाओय एक्सीडेंट थोकपगी चंगसु हेल्ली ट्रैफिक रूल्स इन बियू अंडर एज ड्राइविंग ड्रंक ड्राइविंग अमसुंग गरी कन्ना तौबिगन यावशांग कुमहैना लापदा मणिपुर लेमिनरीबा इसिन एनाउ क्वाइ खिबिकी मफमदा यावशांगी याइफा पाउजल पिजरी यावशांग मनु मसिदा थोनिंगदबा थौदोक कया दगी ना थोकनबा सेक्शन थोरांगसु स्टेट अमदी नेशनल हाईवे की लंबी सिंगदा यावशांगी मिंगदा सरोक थिंगदुना थोरी तिंगदुना पैसा खाइबा तोपीदुना स्पोर्टिंग वैबा इवेंट सिंगदा जंक्शन मिनादुना मणिपुर बु मालेमगी थाकता सानाखनबगी मसक्ता पंगंबा ओहिलसी हनक लाकदब यावशांग असि मयाम पुमना हराव नवाइना सेलिब्रेशन तौबनसी याइमोखै हाईवे द थौरी थपिदनबा अदुगा इमरजेंसी लापो कोपदा मयामदा खुदोंचारबा नंगना मरम ओइरगा याइमोखै स्पोर्ट नोइन मकै माइ सिंगदमिनबा सिंजरी दुगा मयाम पुमना यावशांग असि सेलिब्रेट तौबनसी थैंक यू सो मच हंदकी 2023 की यावशांग असि क्वाइटली सेफ ओइबा क्वाइटली नुमाइबा अदुमोंबा कुमै अमा ओहिनमिनरसी हाइदुना हाइजे Let's celebrate a safe and responsible Yawshan 2023. Thank you. Chandel District Police 8MR Forest Department amadi 15 Assam Rifles ki kangbu amana khongtal chingsang parengda mamang thagi kunnipan amadi tha sigi ama phawa popi pambi yanthatuna manganbagi drive sathakre numit ini gi drive aduda khongtal chingsang parengi lam ekar samgani fuda aina yadaba mongna tharamba yamlaba popi pambi sing yanthatuna mangankhi loinana popi pambi thabada sizinaba khangpok sang kuntaret su mai thaduna mangankhi hairi kangpopi District Police MPTC na NCB 6th IRB 5th IRB amadi Forest Department ki personnel sing yawa apun bakangbu manso cycle police ki manungsana laiba bhalpa bung amadi molkon chingsang paringi marakta lam ekar tarani thoida tharamba popi pambi sing Garang yanthatuna mangankhre Nagalamrom da Tamenglong SP gi meeting makha da Tamenglong District Police Forest Department kuntra mapan suba AR na 87 CRPF 7th IRB amadi 5 MR gi 5th MR gi personnel sing na STO toksem yauna popi pambi thabagi mayukta drive amangarang pangthokhe Hairiba drive adu da toksem subdivision gi manung sanba Kaimai Kuki Village dalam ekar kunmathoi da tharamba popi pambi sing yanthatuna mangankhi tongan ba district sing da tongan ba department ki personnel sing loina na satharak ba drive sing da lam ekar samaga humputra humdoi da tharamba popi pambi sing manghanba ngamkhi hairi Tongan ba demand tare taladuna All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division and Encircle ngase Imphal Head Post Office ki get solon sinduna gerau gi khongjang sangsan kre ngase sangsan ki ba khongjang aduga mari leinana All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division and Encircle ki Secretary SDI mana haikibada Union asina tongan ba demand sing tanduna mari leina ba singna taksinduna lakpa matam kuire dubu ngase fawba demand amata pithok pidana leirak ba si laibak thibani haiki Union na taliba demand sing asigi manunda union subscription fee pithokpiu risks and hardship allowance pithokpiu level 2 employees sing na thabak matam hena surabasu level 1 na phangliba TRCA ga mana liba se yaning de stationery amadi equipment matik sana supply tawida ba maramna employees sing na mayok nariba awaba ase kokhan biu amadi director postal service Manipur division bu mathau ningthina tawhan biu haibisini maraka sida postal department ki khongjang matam kharagi oina yei thokle hai All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division and Office na press ta thadrok paserol amada ngasidagi hoduna union na Imphal gi head post office Imphal gi mamangda matam kaktaba gherau sathaba haukiba du postmaster general NE 2 reason Dimapur na taliba David Singh khanana ba thaja ba pirak padagi khongjang asi matam kharagi oina yei thokle hairi
डिमांड से फंगद्रीबोदी अखोई मजी संगने मरम हाना मतम लेखरे अखोई मयाम तानादना लेखरे अद मसिगी द याम नुवाइतब अमा खक्तंग आई पंजगे अखोई डिमांड मयाम मरक्त याउदा अखोई 89 डेज की अपॉइंटमेंट ऑर्डर पाइबा कामु खर लरिये 2016 की मतुंगदगी हापा हारिबा 89 डेज की हापिबा अपॉइंटमेंट ऑर्डर थोइबा अखोई जीडीएस स्टाफ सिंगसे मसि एता विदाउट इन्फॉर्मेशन दा करिगो मोइना कक्तलगे हाइतार जे इन्फॉर्मेशन खर पिरगा ए मथंग थादगी नोगिसे फातो नोइना हापिबा कनोसे रूल दे याद्रे नोइबना एम्प्लॉई ओरिसि रूल दे याद्रे बो हाबिरगजु तंग वार्निंग खर पीबी दे फेदा वार्निंग चुगी पीदना हजिकसि चहुंगा कुंथ्रा हुमदोइनी मारा नहाजे दागलान खुदकता विदाउट इन्फॉर्मेशन दने मसिमा असियाम थिना थंगoi थमoi सोनिगाय ओइबा मसि थौदोंनी सुमनगी लुपा लिसिंग 13 साजाबसिदा मदु पतम पिरगा था अनी दे अहुमदगी पीतारदि मोजु अति एनी अते दे थबक यंगजबा याय अकोइजम नोंगानबा मिहाता चेनबा मियोय सिंग चेराकपियु केस असि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA दा सिनाबियु हाइना दाबी तौखरे क्वाकैथल अवांग कोंजेंग लेकाय कम्युनिटी हॉल दंगासी लेकाय अदुगी मेरा पाइबी अमदी लमदमसेगी नुपी लुक कयागी मिहुत सिंग पुन्ना सथकिबा वकन मिफम अमदा लेखिद्रबगी अपोपी अकोइजम ओंगबी शांति बलाना फोंदोरकपदा मिहात असि चेनबा मियोय खुदिंगमक फाबा ngamdana leiriba asi athubada fabiu state lengak na ngamloidaba leirabadi case asi NIA da sinabiu icha hatpa mioi khudingma puthokpi duna matik chaba serak pidriba phawba hasang laukhiroi masida lengak na ngami haiduna nonganbagi mathau mangam pangthokna bohona biganu karigumba honarakpa tarabadi macha mai thabada mahakpusu yauna thabiu haina santi balana makhata na haiki ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇꯥꯟꯖꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯖꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ पुनिंगे असेंबो वाने आइगे सिदि सिकतादे हेना लेइत्रे अचुंबा तौबियोना NIAदे सिनबियो हाबसे आई मणिपुर गवर्नमेंट बु थाजदबसु लेजदे होम डिपार्टमेंट बुसु थाजदब लेजदे अदोरगा मामा मोबगी असेंबा पामजबसिदि NIAदे सिनबियो एन आई मणिपुर गवर्नमेंट दा आई हाइजरी मिटाई मैटाईबु शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलहन्नब लेंगांग रिकमेंडेशन थाबियु हाइदुना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर SDGCM न लिसांग सिला सक्सेलप खुंजंग दि सरुकम ओइना ngasi su khwaramban ima kaithal da kholaw kaya lauduna khungjang sathakre ngasi sangsin kiba khungjang aduga mari lainana SDGCM ki working president Laisram Lokendra na haikibada minister amali MLA singna mitai मैटाईबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनबदा यारे हायरगा हौजिक फावा रिकमेंडेशन थाबिदना लेरिबा अस्ति लाइबक थिबनी ngasi loisingadoriba assembly session asida SDGCM तालिब दिमानसी खनबिदबा सिलाइबक थिबनी रिकमेंडेशन थाबा हाइबसी कैबिनेट मिफम फमलगा थाबा याय हाइब वाफम सिंह फोंदोखी अमरोमदा खोरमबनी मा कैथल वर्किंग कमिटी को कन्वेनर आसेम निर्मलाना हाइकिबदा लेंगाक न मिटाई मैटाईबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहन्न रिकमेंडेशन हौजी फाव थादना लेरिबा सि यानिंगदे अथुबा मतमदा रिकमेंडेशन थाबिदुना यलहोमी मिटाई मैटाईबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहन्न होनबियु हाइकी गवर्नमेंट की ओइबा मागी कैबिनेट में फमगा डिसीजन लौरगा थाबदा दोबासी लोरे अदु मरुना हौजिकती MLA अमसुंग मंत्री कुंथरागा मरीना यारे हायना लेरबरीना CM ऑनरेबल CM ना मागी गवर्नमेंट ओवर डिसीजन लौरगा एनी टाइम मदुदा थाब यारबनी तबुदबो नसिबो थाबिदना लापसिदा अखोगी वाफमजे असेंबली भौगति यौना बाइन होनबसे असेंबली फमिबा अखोगी म्यूनि लेरिबा MLA मंत्री सिंगना गवर्नमेंट की फिरेप सेलुट्राइब डिमांड कमिटी मतंग करी लेके द कनागो मामा खतना अमतंग हंबिरदी को वसे खोइबा खोंजंग सिटी मरु पार्ट अमनेबा अदो हंगबदा गवर्नमेंट की साइट की ऑनरेबल CM ना पाहुम पीबीरसु यारे पीबीरसु कैसो काइबा लेके मागी Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi grade 4 non-medical contract staff sing chahi asigi March tha fawagi manungda regular tahanbiu hairi ngasi RIMS ki secretary department pangthoki babawgi mifam mada wafam asi non-medical contract staff ki coordinator Gobin Lesang temna bawmin sing da phangdoki bani mahang na makha taraduna chahi kunmanga hena imung punaba api percent fam gi dama thabak tawduna laglaba grade 4 staff chani ga marifu asi March tha fawagi manungda regular tahanbiu mamang da leramba director sing da sukayara khana haija खिबगा लोइनना हंगर स्ट्राइक फाव यावना खोंजंग कया संगसिन खिबा लेख्रे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ सिंगे अवाबा सि यंगबिरगा हजिक ओरिबा डायरेक्टर सिना रेगुलर ताहनबिनबा थबक लखतबियो हाइखि
ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯦꯠꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯔꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯣꯡꯁꯥꯡꯒꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯕꯤ ꯄꯣꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯣꯝꯒꯤ 19ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ 2019 ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ. ꯎꯇꯝ, ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ. ꯙꯅꯦꯁꯣꯔ, ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯏꯕꯦꯃꯨꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ. ꯎꯇꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ UDID ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟ 50,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ UDID ꯀꯥꯔꯗꯇꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10,000 ꯔꯣꯝ ꯈꯛꯇꯃꯛꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ UDID ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯦꯛ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯆꯍꯤ 1.5, 2, 3 ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯒꯅꯣꯔꯦꯟꯁꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯇꯕ, ꯆꯠꯄꯗ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯩꯇꯕ, ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯉꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DDRC ꯂꯩꯔꯤ, NGOꯁꯤꯡꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ DDRS ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ 1st ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯦꯟꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯕꯦꯟ ꯁꯣ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯦꯟ ꯁꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯪꯂꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯌꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯕꯦꯟ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ, ꯏꯪꯂꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯁꯣꯠꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1949ꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗꯇꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯠꯊꯍꯧꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯆꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯠꯇꯕ, ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯊꯥꯛ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯃꯇꯝ-ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥ, ꯃꯛꯇꯕ, ꯀꯕꯔꯁꯇꯥꯟ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯩꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2010ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦल ꯁꯕꯖꯦꯛ kaya amadi computer education tambiba hauke lengaaknadi wakaf board ta pifam thokpa amadi tawfam thokpa kaya tawrabasu wakaf board yaurakraba matungdadi mawong tadaba kaya thokli lengaakna wakaf board ta madrasa singda pikiba computer kaya adu full amadi mirang kaduna leibagi wafam ama thorakli Oza oiriba kaya chang naina madrasa kaya kabasu fazana ude
Wakaf Board na class 8 fawba tamhanbagi pandam thamliba madrasa sing asida hausi class kaya fawba tamlibanu aduga madrasa singda hausi leiriba mairoi sing aduda karamna mahi tambiri haibisida akhanaba midyeng thamduna nainaba mathau tare Maramaduna Madrasa Fagatan Simadi Lairik Hayanse Haiba Pandamda All Manipur Maitai Pangals Club Organization and Manipur Tongan Tonganba Khul Sing the Ladiba Wakaf Board Ki Makhada General Subject Habtuna Salairiba Madrasa Kayada Yangsin Kongsit Hauragani Hairi Masida Mari Lainaba Kudimana Madimiam Sogat Pinaba Apil Taurakle Mahiroi Singna Parikya Thabada Aranba Pambai Seasonabagi Haina Bithadogla Haina All Manipur Students Guardians Organization AMSDO Gi Secretary Sumati Saurakpamna Fongdokre Ngasi Langsing Asawada Laiba All Esom the Pangthokpa AMSDO Gi Kungamari Rak Subama Pokomon Thoram da Wafamasi Sumati Saurakpamna Fongdokibani Thoramadu the AMSDO Gi President Y Ranjing Chothe Vice President and Sauba Advisor KS Mahendra Treasurer H Borababu Social and Culture Activist Rakesh Naurem Amadi Social Worker Sorokhaibam Sizasna Athoiba Mitung Oina Sarukyaki Sumati Saurakpam Namakhatara Duna Inkhalakli Banaha Sing the Nisagi Bakta Luptuna Labadagi Kunai Asida Amangba Ahong Bakaya Urakli Nisa Chariba Sisel Yauduna Saba Yaroi Mama Oibesting Namaram Sadana Machabunung Sirini Haiduna Sel Hekta Pibiganu Maru Oina Mahiroi Nupistina Mong Salva Firo Set Basis to Oza Sing Namadi Mama Oibesting the Yangsin Bio Mahiroi Sing the Aranba Pambaina Parikya Tabga Hinavi Sitaduna in the Signa Nium Sumna Parikya Pangtok Hansi Handak Pangtok Kodoriba Class 10 Gi Parikya Ase Board na Hauzik Tagi Hona Jackson Torang Lokat Piu Haiki Laidibang masigi kunaya sida kari dagi ni sachare ibano hana upna masigi root cause amati bataragadi paisa yaudana masigi kaino sida sama sida kayuma makhalgi thaba amata tawbiyate mama pa oibasuna masasi munung siwini haiduna selgi discipline silaitana kanajin discipline ngakana aigi isasi nung sile haiduna paisa pang pipiba school sa pamatamda college sa Imphal West District Lamsang Kendra Gimalu Sanba Lamdeng the Leba Ima Lai Kurem Bisanglen Dagina Lamdeng Umang Lai Takiba Lambi Saubikong Local Faulun Saliba Langoi Iram Haina Kangnaba Lambi Asing at the Ima Lai Kurem Committee Gimia Mama Dilamdamasi Social Worker W Sumatina Ribbon Kaktuna Miam Da Kusina Kray Lambi Asi Kusinabagi Taronga Marilena Social Worker W Sumatina Chaubikong Local Faul Jaliba Lamdeng Umang Lai Taba Langoi Iram Haina Kangnaba Lambe Lasi Yam Namaru Oibelambi Amani Lai Harau Bamatamda Kuldele Basanglen Dagi Umang Lai the Lady Basanglen Fawa Lai Ikabada Tangai for the Nasat Tabayadra Balambini Lambia Sibu Commitina Akana Midyang Sanduna Miyangi Mating the Gimapung Fana Semba Sigidamak Tagali Loinana Lambi Asinamaram Oiragana get the Lady Balabusing Low Ubada Hena Kudong Sargani Haiki Tauromasiga Mari Lainana Ima Lai Kurembi Committee Secretary Kundrakpam Lokendra Nahai Lambi Asi Matam Kyagi Mamangdagi W Brajabiduna Kendra Asigi MLA Oiringai Matamdagi Sem Nava Taurang Tauduna Lakivani Laibak Tibadagi Mahakna Lakitraba Matung Sembangam Dana Lakpani Adubu Miyamgi Mating Dagi Lambi Asi Tangai Fadana Hangdoktaba Yadi Kanduna Hangbani Matam Amada Lai Ikau Khatpada Chatpada Magi Nungaigadaba Lambi Tinaraga Chatnarambadu Hosik Tipuna Satpa Yaragani Makatana Lambi Asi Hena Fazahan Naba Langana Sumating Pangbiu Haina Puning Jingshi Lakli DCACUS Education Center headquartered in Thokong Nasalaiba Manipur Institute of Medical Sciences and Hospital MIMSS Nasinduna Nomagi Oiba Free Medical Camp Ama Hospital Asidangasi Pangthokre Thoromaduda ENT Gynecologist Medicine Ophthalmologist Dr. Kayana Miyoi Chonga Henbada Lemna Layan Ki Amadi Mathauta Hidak Sing Sulem na PK Free Medical Camp Aduga Mari Lainana MIMSS Amadi DCACUS Education Center Ki Chairman cum Managing Director Dr. IS Konthau Samna Fongdokibada DCACUS Education Center na lamdam asida leiriba sotharaba imung singi living standard hengatna bathabak thoram kaya paikhali tha asigi tang amadagi mapung fana hanglaba hospital asina ngasi asi ahanba oina free medical camp asi lairaba nungaiba imung thidana job manabam ideng amaga loinana pangthokpani ti thazadaba maongda myoichonga hena lakpiduna Lying Biba Asi Hospital Asi Achoba Mai Pakpa Amani Mahakna Makhata Kibada Sotharaba Senthok Watlaba Imung Singi Musing Minor Amadi Operation Yauna Measure Anaba Sing Fauba Frida Lying Naba Panam Thamli Frida Lying Ba Oiragasu Malemgi Thakta Lying Naba Honagani Haiki
Climate Change and Disaster Risk Management, Making Sustainability a Way of Life haiba hiramda Manipur Lengaki University and Higher Education UHE gi matenga loinana Y20 India 2023 Awareness Program ama Escola Women's College Nambol amadi Nehru Yuba Kendra Bisnupurna khustamnaduna Escola Women's College Nambol gi conference ta ngasi pangthokre thoramaduda UHE gi Additional Director P Santi Kumar, Escola Women's College ki Principal Dr. Wahengbam Robindro, NYKS Bisnupur ki Deputy Director Salam Dhanasandra, Escola Women's College ki IQAC ki Coordinator KS Napoleon, Directorate of Environment and Climate Change Prompat, Government of Manipur ki Junior Research Officer Asem Rahul, Bisnupur District National Green Corps ki Member Secretary Soiba, National Awardee and Santa Kumarna Athobi Mitunglen Oikhi. Principal Dr. W. Robindro na phongdokhibada college asigi mahiroi sing hirang khudingda wakhalo sing leinaba paikhatba thaurangi saruk ama oina ngasigi thauramasi college asida pangthokpani amadi leiriba oja sing amadi mahiroi sing na climate ta ahongba kaya lagliba asi thengnana ba lofam thokpa thaudang adu laurasi haikhe thoramaduda wangangloi kayana climate change lagliba asi thingbada mipum khuding mangna thaudang lominasi haikhe. Ngasi Naharu Sahitya Premi Samiti Imphal Langthabal Kunjamaya Lekai da Leba Dr. Kamal Literature Complex ta Kabiratna Dr. Lamabam Kamal gi chahi chamaga kunmari subamapo kumon thorom pangthokre Langthabal Kendra gi MLA Karam Syamna thoi mithung da aduga Naharu Sahitya Premi Samiti gi President Nauroibam Indramani na thoromapu oikhi Kabiratna gi mafam da hailai katuna ikai khumna ba utpa amasung saireng saidin nabana mapung oiba thorom oikhi thorom gi ahobada convocation gi sarukoina saknai rabi matam isai saisakpi Divya Haubamna Kamalna iramba saireng amasung isai saktuna haudoke. Kangpokpi district ki manung sanba Wainem village da ngasi pangthokpa khulgi thoram amada pau khuman chau gonmaina Wainem khulgi ningthau oire haina lauthokre Wainem khulda pangthokpa thorum aduda pastor Gaisingho Thaimaina Ishorgi mingda dharmagi oiba lining laisol tawduna pau khuman chaw gonmaina ningthau oire haibagi sakhamba adu lauthokhi Wainem khulgi khunja sing thangnaba khulmari gi ningthau sing amasung khunja sing su thorum aduda saruk yakhi. Maragastada Manipur da haukiba pungkun mari da miyoi amata COVID positive oiba thengnakhide active case amata lekhide ngasi sample punna 53 test tawki COVID command control room dagi thadorok report ki matungina Manipur da COVID positive oikiba mi gi masinga se lakama listing kuntrama panga samapan kun mari sukre hairi phagalapagi changna sada mari fudrani panga dasmik mari taruk ta lengdana leiri amadi lamdam asida laisat asina maram oiraga hoje fawda lekhidaba apun mi gi masinga se listing ani ga chama ga nifumapan oiri. Amaromda haukiba pungkun marida India da nongna miyoi chani ga marifu humdoi COVID positive oiba thengnakhi laina asina maram oiraga miyoi amata lekhidaba yaukite phagalapagi chang sada marifu nipan ga dasmik nipan amata lengdana leiri apunba confirm case na koti mari lakni futaruka listing marifu taret samaga humpuni thoi yaukre active case listing ani ga chamnga ga kunmanga leiri laina asina maram oiraga lekhidaba mi gi masingna lak manga listing kuntra ga satret humpudra ni thoini laina astagi naba faduna discharge tawkiba apunba mi gi masingna koti mari lakni fuma lising yang kai humdoi chanipan humpu manga yokre leina astig ngak thokna vaccine kap thokiba punmi gi masing na koti chani ga kun lakh humpu mari lising nipan ga changa ga taret henkre malem gi oina covid la chana khwadi gi hena so level lebak singi manung da USN ahanba Indiana ani subada mani France na ahum subada leiri awang numpuk state singi oina Assam na ahanba Mizoram na ni suba madi Manipur na ahum subada leiri. Paugi marakthana atenma break amatang lugzari. Ana layengi office ki thabak amadi koiba chatpada India ki konung New Delhi da laifam leitaba ki awaba koklagani Delhi airport ka yam naknana leiriba Mahipalpur da Manipur miyam ki damakta leizare Hotel Ambrosia laifam gi oina lupa lising amadagi hauraga pung kun mari pickup amadi drop ki taxi service laigani restaurant service ka loinana tongan ba khudong chaba kaya phangbigani Vishal Mega Mart Ambience Mall, DLF Mall amadi irap laptana nungairaba mafam kaya yobada khudong charaba mafam amani ngasi ma contact tawbirau Hotel Ambrosia A217 Road number 6 Mahipalpur phone number 9643504772
Nagaland Amuka na taram nagsari makata pao Nagaland State Assembly Mikhalda National Democratic Progressive Party NDPP amadi BJP ani ki alliance na chauna mai pakraba matungda NDPP legislature gi luchingba khannaba ngasi Kohima da mi phampang thokre mamang da lauthokiba gi matungina nephew Rayona makhata na chief minister dumak oigani haina NDPP gi secretary general Abu Metha na phongdokhe NDPP na Prime Minister Narendra Modi amadi BJP gi luchingba singda thazaba thamli hairaduna handak pangthokiba mikhalladuda Nagaland gi miyam na party asida thazaba thamduna sauna mai pakhallakiba adugidamak tawbimal khangbasu uchari haiki Panbayabadi ngarang haidokiba mikhal gi fol aduda NDPP na sit kun manga da chawna mai pakhiba ga loinana BJP na anis suba khwaidi gi chawna mai pakpa party oina sit tarani thoi da mai pakhibani ahum subada NCP na sit taret NPP na sit manga NPF LJP Rambilas amadi RPI athawale na sit ani da mai pakhi aduga Independent Miriam na sit mari da mai pakhibani National People's Party NPP ki chief amasung Meghalaya gi hana gi chief minister Conrad K Songmana ngasi Meghalaya gi governor Fagu Chauhan da resignation letter pisin kre loinana anobalengak amasem na bangasi ayuk stake claim tawkhibaga loinana Conrad K Songma tha asigi Tareta Meghalaya gi chief minister oina amuk hana wasak lawraba yai hairi pau amagi matungina ngasi governor unaba changba duda NPP gi MLA kun taru BJP gi MLA ani amadi independent MLA ama punna MLA kun mapan saruk yakhi loinana BJP independent amadi atop political party gi MLA singna NPP na anau belengak semada saugatli hairi Panbayabadi Meghalaya da ngarang haidokiba mikhal gi fol aduda NPP na set kun taruk mai pak tuna khwaidagi yamna mai pak pa party oikhibani party sigidamak mathangda United Democratic Party na punna sit taramathoi Indian National Congress amadi All India Trinamool Congress na sit manga Voice of the People Party na sit mari aduga BJP Hills State People's Democratic Party Independent People's Democratic Party na sit ani da mai pak pa ngamkhibani Sanabagi Pau Pizari Manipur Horse Riding and Polo Association is sending a February Tang Kuntarutagi Haudana Mapal Kangzi Bunda Satarakliba, Kuntra Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament Amadi Taramapan Suba Sub A Governors Cup Women's Polo Tournament Ki Nase Sanaki Banupi Kangluki Hanba Semi Final Match da Ex Polo Club Wankaina Infal Riding Club Lamfel Bupanjil Tarani Toy Marida Mighty Pikre Match of Mai Pakraba Ex Polo Club Ki Panjil Tarani Toy du El Kokeshor na Team Ki Panjil Manga Sanki O POZTS Sekop Amadi El Atanguna Team Ki Panjil Ani Chanki Temasigi Sanaroi Abul Malik na Panjil Amasanki Ani Suba Semi Final Match da MPSCB Manipur Police na MPSC Manipur Police Pupanjil Marianida Mighty Pikre Match My Park Raba MPSCB Gi Panjil Mariadu Ais Abung Kumanna Tim Gi Panjil Ani Janki Ti Pradeep Kumaram di Osures na Panjil Amamam Sanki Satharakliba Tournament Astig Nupa Amadi Nupi Kangluki Final Match Hayang Sanaragani All Manipur Volleyball Association ki meeting Makhada District Volleyball Association Thawal na senduna chatliba tha astig amadagina Team Taruk na Saruk Yaraga Kodompopi Ground Wangjing da Satharakliba Ahanba District Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba match singda Lewana Desrabu set ahum sinuda Mighty Pikre AMYC na YPO bu set ahum amada Mighty Pikre MYC na KYSU bu set ani ahum anida Mighty Pikre Manipur Cricket Association is senduna February Tangwa Pandagi Team Tarani Twina Sarukyaraga Luang Popa Cricket Ground da Haudok Tuna Satharakliba Taret Suba MNCAW Pralhada Madi W Ramananda Elite Tournament ki ngasis Khangabok Part 3 ki public ground na sanakiba match da Al Amin Lilong na Blue Hawk Raibu run sa Maganifu humdoi da Mighty Pikre match asig ahan innings da Al Amin na bet pai kibada innings kapi ba over nifu lo kibada wicket mapan turaga chani ga tara mari loki ani subi innings da Blue Hawk na bet pai kibada over kun mari ka ball ahum da wicket loina mak turaga run humpudra ma thoi khaktamak lauduna match asi Mighty ke match mai pa kraba Al Amin gi sanaroi khulakpam Sahadat na man of the match ki title loki Satharakliba tournament asigi hayeng
Khangabuk Part 3 Public Ground da Race Nagamapalam li Cyclone Thangmoibanna sanaragani Model Higher Secondary amadi Oriental College Ground da MBSC Manipur Police amadi PTRC patsoina sanaragani Manipur Cricket Association senduna tim tara tarona group ani da saruk yaraga kongba khunou dobi lampakta February gi tang kun taruk gi hauduna satharak liba ani 2 MNCA Super Play Tournament ki ngasi sanaki ba match ta KSTO kyamgaina YWC Wangkembu wicket taret tamai thiba pikre match asi ahan be innings da WYC Wangkem na bet pai kibada over kontra taret ka ball mari da wicket loina mak turaga run samaga taramapan lauduna target run samaga kun thamke match ke ni sube innings da KSTO kyamgaina bet pai kibada over taret ka ball manga da wicket ahum turaga run san chamaga kun ma thoi lauduna match asi mai paki Mai Pakraba KSTO Kyamgai Sanaroi Rehouse na Man of the Match ki title loki Chatharakliba tournaments ki hayengi match ta YUCC Kwakaichalamadi PSC Khuyathong na sanaragani Housing asi no magyo ay buying sagi paum bizari ngasi Manipur da khwaidagi sabi ki chang degree Celsius kuni 5.8 khwaidagi ingbagi chang na degree Celsius 8.3 nungsit yawa ising manil gi chang ayukta chada humpuni thoi amadi nungthilna sada kun humdoi oiki nungjugi chang millimeter sino oiki loisilak padamaru ipa amu kahna bizari Tara nithoi suba Manipur Legislative Assembly gi ahum suba mifam ngasiloshin kray MLA Humfumak War on Drugs campaign gi warrior sing oina ba yetna ba yaudana warip law kray Miyoi ama sakang daba sing na labuk ta nomoina kap na ba hotna ringai da police na rescue taw kray Yaushang kumhaiga mari lainana national amadi state highway singda lambi thatuna sel khaiba ki thabak tawdana ba appeal tawrakle lambi thatpana ana layang yauna emergency ki thabak thoram kayada apan bapi batanatana accident thokpagi chang hengat hali hairi Tongan ba district sing da satharakpa drive sing da lam ekar samaga humputra humdoi da tharamba popi pambe sing manghan bangam kray IS News na pisabang asino magyoy ba pao matang asilo isere mideng tabiri ba punamagpo amuka na kurumzari